babanze bahige batwereze. Ebyo nabigambirwa nyumwabaze ha kanisa ya St Michael Kizoba Church of Uganda ero kushanga muri Kizoba igaraho abana babishikenzarwa zo busaba dikonobu bari kwegitiro mu kibina cyabe cya Girls from Kizoba Archdiaconry ahansi ya Many Parts One Body babire nibasima ruhango wabahiro bwe barukurundana sente zo kumarira enju y'umusaba dikoni okusyamiza ha kanisa nebindi aho barundi ne sente ziri kurenga miliyoni 30 etekanise katenjeta. Umwana wo mishwari kushoma abayaza kwera abantu benshi ico hariho n'emfumere kugira ngo boshomese umwana wo mishoro washomese hano abo ko umwana wo mishoro namanya ahashirwe namanya hazirwe mwene nkabazire mufeyo munonga urebe ngo washomesa umwana wo mushiki naho no bawashomese ihanga abana babici turebere hati ngo nobe bakwatirira makaminji. Abana babishiki nabo bahigira ubutikerezo muntu wena okubanyigira ha cyarankena ngo kore kaberwaneho kandi babetara y'abantu bona kandi nango tunene byo kurebera aho hango by'abana babishi abatuberera bo mu gashuru mwene nabo babarebereho aha mashomera gumwashomireho aha makagumukurugamu aha byanga byo wanyu mugarukeyo mugerebe mwakorayo rero kuri ayi muri mugumize mu muri amabara go kutusimesa. Medrin Makuru Bajungu owabireho manager wa Stanbic Bank kando yebembire mu kuburra ajumirira abazire abaremerwa kugira kibaye gasara no shanga abantu bishobora gukora shahisha zakashishi mujundo orina sinzire abishobora gukora shahisha tu yakera habara ekakajirekero mukazi owe haraba ibyo kurya manyana baba mukazi bamushoga abo mwana y'umutada ware tata ukada kwini aba bagize ngo tubarakuza koma hakombe cyerekanisa konka ngo kurekana baza no kwatira abana babishya batine chwera batiyo bashomese hamwe no kuyamba umushyi wa Kizoba okutunga imirimo y'ebishaju gasha kwa mayi kwa twaciri.